bameya. Njyewe se Ndavuze ngo bameya. ntabwo bishoboka. Oya ndavuze ngo bameya. Njyewe Oya nakubwiye ngo bameya. njyewe kuba meya. Hari ahantu mfite akazi. Ndavuze ngo bameya. Sheri. Wow, byiza Kamubwire inkuru nziza rero. cyane. Sheri umeze ute? Meze neza. Ariko urengera umuntu. Kamubwire. Yewe urangije kwiga turaburana. Reka mbanze nkubwire. Waranyamze. Mfite inkuru nziza ntashobora kwihanganira. Ni wowe ugomba kubanza kuyimenya bwa mbere. Wari uzi ko kuva ngubu nabaye meya? Rubanda we narumiwe. Mvuye muko komera cyane. Komera cyane. Amakuru ni meza. Urumva ngo none se ko nshaka umukobwa wize nta mukunzi ngira, ariko nshaka umukobwa wize none ubu ntago wambera umukunzi koko. ariko noneho rubanda muzi kubyara. Uburyo urabona ngiye nakwera umukunzi. Misuru kubona nsa nabi koko. Ariko ziko musigaye musuzugura mu gakabyo. Ucyuri kubona nsa nabi. Nta soni ngiye nifata umukobwa nkanjye. Nagukunda rega nubwo nkimwe, ariko twazana shaka amafaranga rega twanabo bakire. Uzamanze yashake nta ngiye sinzi pe. Reka wakwihangana ko kukambera umukunzi. Erega nanjye nshaka umukunzi nukuri. Kandi nshaka umukunzi wize. Ariko muzi yuko muntu mugiye gutuma ashatukana mu nzira hose. Urahangana ngiye ukampagarika ku nzira nkingi ati ngo gutukana ntago ari byiza, ariko wanambera umukunzi ntayo. Reka ntago nakwera umukunzi nyine ngiye uzashakira ahandi. Nta nakwera umukunzi. Uzashakira ahandi. Ntacyo bwo niba ariko ubigenje, ariko wanambera umukunzi. Oya pe, kandi ikindi nyine uzange no kumpagarika mu nzira kuko ngiye urabona indeshanye ntago ndesha nawe tu. Turi kuri rev imwe. Yereka reka uzashakira ahandi kandi uzange no kumpagarika mu nzira. Wambabarira koko, wambabarira. Reka. Ubwo se abantu bose ngirageje kuvugisha birangira bagiye naso nzabo wande koko mana yanjye. Ako ntacyo reka negereze wendo wanjye azanaboneka none se ubwo. So master naransubiza yera nasigaye baraduha prefect ukaze sandagera ku ishuri ryayo. Yego. Ndabigenza gute? Iyo muko. Komera. Uraho. Yego. Amakuru. Neza. Nyine. Urumva. Naje kwicara aha. Nashatse umukobwa wize ariko naramubuze. None ntago wakomera ukambera umukunzi. Umukobwa wize? Wowe wabyaye se? Oya. Nyine nta mukunzi ngira, ariko nshaka gukundana n'umukobwa wize, ntago wambera umukunzi. Urumva ndi umukene, ariko twazashaka amafaranga natwe tukaba bakire, ntugire ikibazo. Ntabwo ikibazo ari uko uri umukene, ariko se none se ko aribwo nakubona. Nyine nanjye nakunda kuza hano, ariko nkataha kare kubera ko nabo nabwiraga bose babaga babyanze, none se ko ntari kurara aha ngaha. Ibaze. None se urumva dukundanye twazagera ku intego y'urukundo rwacu ari iyi? Nyine twazashaka amafaranga tukibanira tukaba n'abakire nta kibazo. Urumva ngiye ibintu byose wazashaka, nazashaka amafaranga nkabiguhereza. Yego. Nta kibazo nyine. Nta kibazo neme kubera umukunzi, ariko nyine ubwo nimva ku ishuri uze kunegereza kugira ngo mbone ukuntu ngwa nimero. Nta kibazo nanjye ndaba ndanga. Dore nakerewe rero ngareka njye ku ishuri ubwo turasubira. Sawa, nta kibazo, amasomo meza. Sawa. Imana irankunda koko. Buriya koko.
Bitamwa? Komera cyane. Ni mwebwe? Ni amakuru mwa? Amakuru ni meza. Meruka twigana byagenze bite mwa? Nyine ubuzima bwaranze urumva. Ayiwe, byagenze bite? Uko ubibona nuko nyine ubuzima ubukene bwakwatatse. Ubukene bwuriye uburiri nyine. None se mwanya wa? Nta kuntu wagenda ugasubira mu ishuri uko ukiri muto ukareba ko wagerageza amahirwe ko ari gihe wasubira ku ishuri. Wishuri? Ko ari ubuzima bwahinduka yego. Nese ibi kibazo cy'ibikoresho ubu ngubu ntabyo nabona nese. Ibikoresho ndabiguha ariko ushaka uburyo usubire ku ishuri ugerageza amahirwe. Sibyo? Murakoze cyane, murakoze cyane. Genda ugerageza amahirwe wige, ushobora kwiga ugatera imbere nawe ukabaho neza nk'abandi. Sibyo? Sawa ugenda ugerageze. Mu gitondo ndahita nsimbukira ku ishuri. Giye guhita mbikugezaho. Murakoze cyane. Yego. Nuko. Sawa murakoze. Uko gahunda ni ku ishuri. Neza nibaga no gukora umwaka tucaduhaye simbizi by'uyu munsi. None tucara twiki. Ariko kanze twicaza. Undi mfite ukubusa kureza ikibuno cy'abana n'abagize abahangara. Yesu! Jesus! Undi mfite ikibuto wanyuma. Ngazi wale. Good morning class. Mzee wangu mchosha. Ariko ndanacho. Si zero yawe se. Zari wanazamu. Nimesata Mbona kuna kwiga? zero. Si zero. Hicho baya. Kwa maana yake kukuza. Aho basa. Chef we. Chef. Mtajana kusanyiriye. Unajua abanyeshuri bahise ubwo ngubwo Kisha kino wakinchi. No wakinchi. zimanze ne uyu muntu ukoze iki gihe ayije wowe uturutse ngana Narinje kwiga ubu ngubu. ndi kubona usa n'umushu. I want problems always. Mu ishuri none wambwiye ngo nzi. Kwanza fukama hari gusa umuntu uraza kwiga saa sita gusa ko abandi bagiye kuja kujya. Oya nibwo bari bambwiye ngo nze kwiga. Uwuhe indi si wo mudugudu ibiki Ni umuntu nsanze muri kariya kazu kari. ameze ute? Yari yambaye ikoti. Gira dawo umuntu yambaye ikote ugomba kumwubaha. Rokrase murabona ko twungutse undi munyeshuri. Bareka barayifasha. Mungana amahoro hasi na mundu mwamba. Nawe ndari kwabo. Barangiza abanyeshuri bashashe. urugero rwa veritable ariko se cyo utirura muri umuntu nakwiye
Dissolve! Dissolve. Mulai kuseka mwanangu.
You get it? If you don't get it, forget about it. Kandebe ko nanjye nagerana ku muhanda gato. Sa musore wanjye bimeze bitera. Si yarizera. Musore wanjye. Mura. Umeze ute? Isa. Komera cyane. Uzi ko wahindutse? Birumvikana. Ni ukuri pe Imana ishimwe. Amashuri se? Bo amashuri ndayarangije hashize amezi 2 amashuri yarangije. Neza. Ariko akazi rwose byaranze narapurayinze bikomeza kuba ibibazo. Wageze amanota ngahe? Bo urumva nagize amanota 96. 96? Urekera aho ngaho. Kandebera. Okay. None rero sibyo? Yego. Bameya. Njyewe se ndavuze ngo bameya. Ntabwo bishoboka. Oza ndavuze ngo bameya. Njyewe. Oya nakubwiye ngo bameya. Njyewe kuba meya. Hari ahantu mfite akazi. Ndavuze ngo bameya. Kuba meya? Bameya. Ntibishoboka. Oya ndavuze ngo ugomba kuba meya. Oya iyo nkuru nziza ntabwo nayerana. Ntibishoboka. Ye rwose gogira. Reka njye kureba sheri wanjye bimubwire buretse ndaje. Ugomba kuba meya rwose. Niko bimeze. Sheri. Wow, byiza cyane. Kamubwire inkuru nziza rero. Sheri umeze ute? Meze neza. Ariko uriyongera umuntu. Kamubwire. Yewe urangije kwiga turaburana. Reka mbanze nkubwire. Mfite inkuru nziza ntashobora kwihanganira. Niwe ugomba kubanza kuyimenya bwa mbere. Wari uzi ko kuva ngubu nabaye meya? Sheri mbega ibintu byiza. Kuva ngubu nabaye meya. Nanjye byananiye kubyiyumvisha pe. Numvise wowe umuntu wa mbere ugomba kubyumva. Ni inzozi cyane. Oya ni ibyanyabyo ngiye minisitiri twahuye arabinyibwirira. Mana yanjye. Nibyo. Nabaye meya. Meya? Oya. Shavuga utugere meke so kumanda ugiye tugere uko bimbwira. Nabaye mana yanjye.